Кайрылуу күн достор, бүгүн мен сиздерге жумсуздук аныктамасын калай аламыз сол тууралуу көрсөтмөкчүмүн. Еңбек кезетке жумсуздукка тиркелген тууралуу СМС келет. СМС келмесе өзүңүз карооңузга болот. Через ЭЦП кирсеңиз, кайтадан көрсөтөйүн. Мына жерде ЕГОВ аркылуу через ЭЦП кирип кетүүгө болот. Эгер телефон номерин паролду билетін болсаңыз, солай да кірүүгө болот. Через ЕГОВ аркылуу киремиз. Бурун тиркелген адам болсо, осулай оңой кірүүгө болот. Разрешить басамыз. Доступ берип. Осы жерде мына үшүнчү турган адамдын сүрөтү турганды бассаңыз, мой кабинет деген бар. Осы жерде государственные услуги деген барсаңыз, регистрация лер и безработного деген жерде соискатель лицо ищущего работа, енді безработный жанып турады, егер тіркелген болсаңыз. Тіркелмеген болса, лицо ищущего работа деген турады. Бұл кісі тіркелген, енді ЕГОВтан анықтаманы алуға болады. Ол үшін мына жерге ЕГОВ, кез келген Google Chrome'га ЕГОВ деп жазамыз. ЭЦП-ме кіріп тұр, жаңа кіріп алғаннан кейін. Трудоустройство и занятость. Осы жерде представление информации о регистрации качества безработного. Осыған 5 минуттың ішінде справканы алуға болады. Кез келген сұраған жеріңізге апарып бере аласыз. Подписать и получить справку. Мына екіншісін басамыз, ЭЦП-мен болса. И подписать, используя электронную цифровую подпись. Носитель информации. Осылай қол қойғаннан кейін справкаңыз сразу дайын болып тұрады. Қазақша, орысша керек па? Керек тіліңізде дайындап аласыз. Және оны сохранить деп сақтап аласыз да WhatsApp-қа жіберіп аласыз. Болды. Видеом сіздерге пайдалы болса, лайк басып, комментарий қалдырудан ұмытпаңыздар. Рахмет.